A tačno nema malo fizički malo Srba, ali ima Pećka patrijaršija. Imaju naše sestre, mati Sveta Božja duša Fevroni, koja je 2004. godine kad je došao italijanski general, kad je bio onaj pogrom novi, krenuo cijela Peć protiv Pećke patrijaršije, došao general, kaže nismo u stanju da vas zaštitimo, molim vas da vi napustite manastir. Ona kaže ja sam ovdje ugradila svoj život i ja odavde samo mrtva, imam tu i svoj grob, ja odavde ne mrdam. Tako da je general poklonio se pred njenom hrabrošću i blagodareći njoj i onim sestrama sačuvana i spasena je Pećka patrijaršija. Inače ona bi se pretvorila u ruševine. To je život, to je Kosovo. Svjedočenje vjekovno, bez prekida koje ostaje do dana današnjeg i u buduće. I samo oni koji nemaju osjećanja za istinsko ljudsko dostojanstvo. A istinsko dostojanstvo je vječno. Samo ono što je vječno, ono je dostojno ljudskog poštovanja.